voin hi December ni som ni pasari sang ni som ni pathum ni lai ni ania in zawa in chibai levek ule rampum huap in pum khatna sarkar NUG thu chuak Union Minister of Home Affairs and Immigration NUG le People's Security and Defence Committee member U Win Kulat chuan sitong lui chimlam kama sual sipai te kom Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce chuan mi puite sa omna le andu dana ngai tha tlat awangin Ministry of Economics and Commerce NUG chuan he pol le adan pui chu a hli sak tia puang revolution lama malak na sang Sagain region na dipia in township a chuan December ni som parukatang khan sual sipai te chuan anron bei tan toa thu thandana chuan kar khat chungin in som pahni kar pahni le bu fai bek sang khat velan halani mungzua chuan hunta Sagain Regional Chief Minister omna kan thayer le ka walking event chu bom hanga bei ani mungzua township khoi emolaya pathiani zinga khan mi zatam takan pung khoma sipai ro rel na dodal nan lantir in ma bin township a hian pathiani a khan tual chung relia sipai ro rel na hnuaya ikun to lo uti poster mangin sipai dictatorship du lo nan lantir ani tamu township a chuan sual sipai te chuan Nitinia di village le Ongzaya village ha aerial bombing an neya mi pui van tlang hol te pon hal sakbok Mekwe region na Northern Kango township a chuan top secret patrolling ten Anok Toli village ha an tho chuana sual sipai te chu an beya thu thanga chuan sual sipai paruk an thi ani tanin Tari region a chuan sual sipai te chuan mia eka omdowi watch journalist pahni te chu en thatu nia nga in thu boi siam sakaman an nia an chunga action lak ngei an tum Kachin state ta phakan township a chuan pathiani zinga khan lunglulai chuak tu pol le sengtong te chu inzom khomin sipai dictatorship du lo na kong an zo People's Defence Force thandong ami te chuan tong ulai thuloi ko ro ta cheu dain bridge chu anti chiat thuan puanga ma se helai le kaltlang lui tum hian sual sipai te chuan an sipai te ti chak tur le reson phur turin an ron thok chuak mai thei Mandalay region na min iang township a chuan niang tu piusot ti village chu drone bomb hanga bei ania thudon danin sual sipai captain pakhat telin sual sipai pahni an thitel ve bok ani Paletua township a chuan Sami police station nami Burma police pali te chu tual chung public administration council atangin anral thum tenen anin hnuk dok Northern Sun State ta ang state brigade 3 a chuan ta ang National Liberation Army te chuan beipuyan thlak na nili na hnuwa mantu na Burma sipai kem lian ber chu an thunun theita ani TNLA te chuan mantun khopui lak tuma anin dona hian mine le mortar telin ral thum tam takan man Three Brotherhood of Northern Alliance chuan engma thilti theilo omlo an ti thinangin Operation 1027 awang hian Revolution Force le anti junta mi te chuan chakna le inrin tokna an neina satpha hle ani ti an soi Rakhine State ta Chieu Phiu township le Chin State ta Paletua township a te chuan sual sipai ral thuam keng te le Arakan army te inkara indona alom chunzom zelbok pathiani zinga khan AA te hian junta rok u miauma police station chuan dap thuta indona chuak zui ngal hemi hnuah hian sual sipai ten khopui chunga mortaran kalua wangin civil mi panga an hliamani Baguri ziana Moni township a chuan hunta sipai te chuan thlo theina hmanga beipui thlakin tual chung ko sang ni ruk chunga zonin ral thum thokna tak tak mangin an kapa mi puite soidana chuan mi pakhatin anunna chanba ka chenna in then khat a chetel bok pathiani khan hunta propaganda chanchin bua Thanlin township le Chiautan township a danlowa zor chua full all galun sang riat zanga somruk panga zet an man ani Independence Day voice somsari parukna pualin MSME trade exhibition chu nipido a ongmin galar uat chuan a buat sai hunta hruai tulumin ong hlai soidanin nakin loka thang tharten malam hun nget le khovela mi thaber berte na te kin ram chang kang an ro chun theinan remna le munna lam hoi songa na thokin an ram le nammo phurna hlen chuat huwa soi ani Independence Day voice somsari parukna pualin pathian ni chanhua khan nipido a
football match nun hnung berle ministry engemaw zat atanga hmeichhe team kumsom ni panga hnuai lam chawimoina hun man ani he hunah hian sual sipai hunta member te pawh an tel niin an sawi Northern Alliance le sual sipai hotu te in hmu khawmna awm dawn ti thu thang awm mahse Rakhine State le Northern San State te indona na satak ala thleng zui reng ani hunta sipai le PDF sipai te chu Mandalay region a anin kap sual sipai rual te silai le anral thuam dang te chu PDF te chuan Tholenia Khan Upper Mandalay region a Thabek Chin Township a an beina an mana indona chualai hian sual sipai an zat thiat lo te chuan abul hnai khopa nia an tlan chian in NUG Defence Ministry chuan atar lang sipai thi le hliam zat verified military casualty hriat alanilo Karenni State a IDP te tan Christmas hun manna nei ani he hmuna hian sual sipai ten ron bein airstrike kalpui mek ma se Karenni Kaya State a internal displacement kema cheng te chuan Tholenia Khan Christmas an manga helai state a mipui tamzok te chu Christian an ni tuna hian Karenni State zazela somriat khopui le loiko hmun tamzok telin mipui sipai te thunun na hnuaya awm mek ani Yanguna Christmas hun ser chu hunta deputy su in chuan man pui Yangon khopuya Archbishop Cardinal Charles Bunen zirtop nia Khan Yanguna Holy Cathedral kaushana deputy hunta su in chuan Christmas amhang ve ani kumsang ni somni pakhata mipui sarkar paithlak ani hnuah Khan hunta ho tu min ong hlai hian amhain helai kauhran hi alo tlo ve to ani zirtop nia Khan he huna thu soya tir kau bu chuan remna le muanna hoi zonga in biak na nei a rot ani nipido Christmas in khoma Myanmar hunta ho tu bertel pathian nia Khan nipido a biak in pakhata chuan Christmas in khoma nei lain min ong hlai chuan hun man pui ve in kan sarkar le ka sipai te chuan in tan liau liau remna kong khar an hong reng ti na soi October thatop lamatang Khan ram chungmun sang sanga sipai sarkar du lo na beipui thlak na kalna sa hlea akai hruai sarkar chuan aupo zatam tak le khopui tam taka thu nei na lo chan ta ani hunta ho tu pa hi kumha salama Yangon he Christmas in khom na hin lo kal to ani ti kan thre to cheu ome actress Mia Thinzar u fapa u baber chu car accident a thi actress Mia Thinzar u fapa u baber chu Yangon region a Tamui township a car accident in a thi he accident hi December ni somni panga zandar somle chan ve vela khana thlenga actress Mia Thinzar u fapa hian Tamui township pa banzardar la khopuya KIA car khal ani Chiaomiang fire station zone aron in khalthlen lain a car hian street light banna takin aron sufua he car hian street light banaron suwa steering airbags po a in eject ngal bok he che sulna hi fire station bul nailoka om ania wangin kang theltu te chuan lir thei atangin an la chuak ngala ma se damdo ina thi ani ti in official chuan soi Guni Yangon Rescue Organization chuan damdo ina thlenpui ngalwat ma se he driver hi damdo inna thlen nuwa tanga relo te a bora zui ta ni kumsom ni pasari mi ni in actress Mia Thinzar u fapa upa berania amairo chu he kan thulak na hian a fapa ming hi atar lang lo ani Myanmar rama boina chuak mek zinga amala thengai lo hun danga inson chuale tharum thona na sataka thleng mek Myanmar abi kin san state taral thum manga in beina wang hian ram chunga ral tante an pun bel na sa hle February ni khat kumsang ni somni pakhata Myanmar ram politics in thlak dang lam naum tua mitam takin an chen na in an tlan chiat sana an kir lengam to lo October ni somni pasari kumsang ni somni pathuma Khan Northern Alliance nam pathumral thum keng inzom khompol te chuan Sunstate marlama beipui thlak na voi sang khat somni pasari zet an nei to ani ramri hun sang sang Lasu Sanui Kutkai Muse Kukut Chiaugu Moniku Hongsai Kunlun Chinsui Hole Lokaya te beipuan thlaka tual chung sual sipai rual tele an security post te chu lak ngei tumin an be Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA te hi Kunlun Chinsui Hole Lokaya te operation an nei mek poka Lasu le Senui che vela TNLA le Arakan Army te nen an thok du na ni Northern Alliance in Operation 1027 a kalpuya wang hian mun pathum Chinsui ho
hong sai le chin u chung en kol tu sual sipai te le an security organization te chuan an chuasan pha boka chu mai pa ka MNDAA chuan Northern Alliance in thlani don lai operation 1027 akalpui nuwa strategic hills camp checkpoint police station le administration post ni chuan la fel to ti an report bok December ni thum thleng khan khopui panga heng chinsui ho moniku kampala pansai kung chian tele ramri luka poimo pali an lak to thuan soibok ani Christian te tan Christmas pola thu chua siamin committee representing the pitong su hludo CRPH chuan Myanmar mi puiten hena du saknan hlan rampum huap inpum khana du tu NUG chuan Sagain region na aya do townshipa nong chiwan police station chunga sual sipai member te chu anke matangin an tlan chiatia puang Sagain region na aya do townshipa chuan tual chung PDF inzom khomin nong chiwan police station chuan beya Ministry of Defence NUG in Tholenia Tarlandanin sual sipai le police sompariat velanthia abak song chuan keman chuasan thung Sagain region na Kolin district Pinlubu Township chuan local people's administration chuan tual chung mason atana kongpui poimo an siamte December ni som ni pahnia khan an enfia pathian ni liamta khan NUG Central Committee on the Interim People's Administration and Tanintari region Ayarwadi region and Baku region atanga Township People's Administration te chuan meeting poimo tak an nei Molamin dawi number pariat union rota KNLA le PDF te inzom khom ven himnalama malatu te chuan sol sipairal thuam phur motor kama A406 chu Tanintari region Iabu atanga aron tlan lain an loman Mandalay region na Madayar Townshipa tun pathian ni chanhua khan sol sipai te ka chua mor tar chutlain apua ka meche pakata thi tun pathian ni tlailama khan Sagain region na Mungzua Townshipa chuan tual chumi te chuan sol sipai du lo nan lantir sol sipai rual te chu Mungzua Townshipa Thazi prison atanga an ron chua lai be an ni ba ka an mi le sa hliam tur te sipai damdoi ina an ruai lain be an ni le bok Bama Liberation Democratic Front in achin chia danin sol sipai pasari an thia ral thuam palian lak sakpok Salinchi Townshipa Chinwin lui kama tual chung ko sang mi puite chuan kongzo in Christmas nia khan sipai sarkar ro rel du lo nan lantir Salinchi Townshipa New Strength Rally te chuan Chinese Uanbu Company in Copper Mine Project akalpui lai pula nor an hoi khota China sarkar chu sipai khunta ne na tho hona nei lo turin le Myanmar mi te chunga thina ti top turin an ngen so sipai kem police station le khopui sang thunun tu ta ang National Liberation Army soidanin basic police training le general administration management training an zo to thuan soi ani hunta hoi tu pahni na su ina nupui do than wi chuan union minister le mo phurtu mi puitenen Yangon region na Thanlin Township sipai damdoi in an tloa thoktu tele damlo te tan fuina thua soi hunta propaganda media te soidanin hunta nevi kumsom sari paruklin lom na puala sipai long thar khonna in khoma hunta hruaitu pahni na su in chuatel ani sol sipai beina tura inzirna training chu TNLA chona peya sol sipai te khopui chu pakhatte te in anlak thei pha ta ni chumi atanga chhut chon mi pui sarkar na chu reilo te ati puitlin alani mai thei ni in alang